Ya na radio fijuan ngoni donu be ngarabi Samuel Sabulina ngoni di Vakekeli mendar bakam bula manda be ropate valme ne bolis lesi mana mat mose ninda boli boli. Yang bulu benak. Sa boleh benar kasamu. Na boleh besar ropate romandangan ni bakam bula bir na kandar borong tingmai en ngono boru tak di Vakekeli en ngono sango. Ya benar ka ni sambul benar kana turang kira maram. Anggota lo ropa te mena matam pas dulu boli. Na baita bitika na di Vakekeli. Na sing benar endai. Benak boleh bikin ni sakan kanda di sar-sar tingmai en FBC TV na ngono di Vakekeli kikim di borong teman radio fijuan. Di bang madalaman da ropate valme me bukan di tarai vititiko ke burbura na matsango na COVID-19 don na nindarida na ngauna sa yadukina na itukutuku so se mendo bakasabua na itukutuku na nonda materitu indo na kain tong basi ka tengo na bosa pa peritania yadu na bese burbura yadu talanga na nonda banua na bosa pa peritani kleitungo na panic buying na boli-boli en del ni tangaya ni bang madalaman tigin. Isa benar ka. Ngo nangun ni dia zikino na bulu bango. Kira ba pertani nangun na panic buying. Ngo endo ya do nangun na du tagakina. Irna libondo asir nanda bulu. Me bakanda kila benar na COVID-19. Ko me ya nangun nanda banua. Ileu me belatang kar rongoda. Rongoda tu na mon libu rongoda tu na nonda betul ni salam merdu kai tu be boleh tenisa nanguna mikina COVID-19 go se na matengo mate betul go en segana kakana se do banto ke pertani na shortage of food io ya na nanguna rendu lagu kina visto karando lomalang takan di na na bikabango gondi adanga ke pakanti adanga ngon mir bisurubura sengan ni viti bisurubur talanga mempelatan ni rando ya da kepkatu da kan ivalu se da kan dona da lamba se da kan dona ka korndo tanga kina lin bono se rando bulu Yo ada Eropa ten no muni bang madala abir na lin bono di bakan titekira na buku di vital no mempaleta tikon buli-buli nan del ni tangaya. Iya. Kata reta tu begitu kereta nama tu bos bulu medan tu bina numi. Nindan tu takkan kona nindan bulu nindan tu tangaya ya ele besar na karnia dukina. Iya. Kira matai santalak ngaya ni sandali bulu mai. Iya. Sengasar ni kita untuk ku wanda tikran tu biar tu bulu. Iya. Medan tu takapa medan tu pacet. Seta tu wasep nak dilla. Gori. Ngoni bulu. Iya. Ngoni ada kena kanggo kena sandali dala kontali bitu dona umuni labule wandona kakana ko sonongun na ramitu enda mesik ni pantakatu Iya, dinasar. Ele butalanga karando rando laga bako kutundu kerever ndirndo bulu merndo reida merndo reida rawa na karabule ni berni bitu wana na wana rotoli se non robesket ko yabe balat na expiry date se na kakana kila ko na sona kakana kome sabula katuni utene kena koko Gori. Elo ri bako binaga. Ko erendo bulu taki erendo ko imbito men mai tumbo na bikavango senga ngonongo ngoni ni ya ko kono dole kina bulu era gindo imbito mai sona bia ya so sa expire tu bulak tu expire gain dan dulu lagu kan dulu boleh dimbar mentangan dareda ke bit non tolo moni basket sementol sanda le boleh saranga lagi balik. Saya tu balik ke kelani sada. Iya, salagi balik sali tundo nak kakaran gue tu ni boleh balik we sali tundo bulu turun bulu. Gelak tu sali zatu nak kakar. Iya, dinasar. Kau ya kita bandar dengan matembus dulu boleh. En bandar dengan matin tu na singin dua. Esenga ni lele na kakar. Iya. Kan dapat ni utuna na bi Lebu. Lebu tu na bi kar tu na supermarket. Damirit lang ni shot ni lele na suka na bi stongo. Yo, dosa nakapakalibo ropa de balime bikim ni na sar-sar ting may nangon ni Vakekeli na wali silisi by the Consumer Council. Nagkarusan nga ni makatataroy tiko na ngono ni Vakekeli. Dongo ano pa sa mga peritan ni ko na conditional sale. Obya bulian baka na suka ngay tukuni mai kaya obya bulian na suka na buli ramat na metini ng dola. Sana gaya ron suli na suka. So nabisto uklain din do sana tingo matiko sana kuno na ngono ko. So may ropati? Dina. Iya, di ba madala matikin?
Iya, gua nak conditional selling go ko ya kitu ndu kerete wirnan do bulbultaki Yeah. mer konin do bita mai setaka na conditional selling. Conditional selling ya ke ka kuni baro tak tikim ni ke ka kita ke berita ke ka le bulimbata do kota panambata Yeah. ke ka motokin sto. Ne sindro ni bulen nambata ke ka iko ke ka bulen nambata mo bulle pati kina manrai. Ke ka sing bulen manrai ni sing solo nambata. Yan belum balik conditional selling. Se ko ba ni borta katiko, tilakan to na stoa, orto na torong auto tu na mai, but belatangan ni salele itu na suka, Yeah. orto na kamai, mo panta ka $10 se sibia, Yeah. iraw ni o bulien don kilo na suka. Sandi. Ya tamu bakalawa. Ketu banreti wirna dulu bultaki, Yeah. serving business ningo zala bakalawa, and section 87, when Federal Competition Consumer Act. 2010 ya induna tekni law ko bodo tekno na condition selling ni zala bakalau ko ya ketu kerti ko virna to buli merando reda na bitik na bango Yeah. ke kaya lagan to no sto reda ni dua zakaba bire dan da sto zakaba bir na baru bango merando girme bikito serando me report ko bikito na bitik na bango Natapos ka na naman daw na balitalbon. Kaya kitu kira merendong giri ngaman itu National Consumer Helpline Yeah. yang 255. 255. National Toll Free line ko ndru lima seng ni sumbay lao. Sandi. Giri ngaman ipo na namba para talbun bi ko yaki se landline. Dongan na network saraw. Yeah. Ningir mo bikitu kitu tini tu polis lisi mengay tingom num ningiri. Pinabali pa na itugtuko, bikim ni na sarsar mayan na ngono di Vakekeli, na BCTV, watalang kino ni Borngo mayan Radio 51. Nangunong ko, nangaw na andre mbole labo weekend, do sa ating komatiko so na kunro ni so na bistong ko, baka tumburo lawati ko na isaw ni Aya, di ba matala matikin? Iya, vinaka. Kena matay ni evita tarabing ngamay na COVID-19. Yeah. Kena kurong go tropical cyclone Harold. Yeah. Do va lebu nanguna, ning dula ko tanang lam sa walu. Kita ndure dan nindu lebu sarangana na tumbu paluan ni sauniaya. Yeah. Ngo sonayaya ko kendangan reva gertu gi patumbura. Gori. O sarang da bila kata tunang unong ko Iya, kena berita kena COVID-19. Yeah. COVID-19 nya na hand sanitizer na kani Kani sama-sama nilinga. sa nilinga. Wani mati? Wati kena face masks. Yeah. Kongo nango ortondo vikitor dakan tu ito pagtitike lebu na visto ango era tura na ken risau ni beriat mi kena COVID-19. Dan kena berita ki na hand sanitizer. Yeah. Ya $5 pada tu. Nimber na COVID. Na COVID ya imber na COVID. Na Yeah. na kena COVID ko tumbu tak saratin ke bitu $6. Sandi na. Iya. Sing do na lawa bet ko mamal tiko na price control item, tiko na non control price item. Na control price item go na ya se na kaka na tana bibu ko matin tu weekend na lenvonua Yeah. mendara ni wulir raso na bi ya bakana Yeah. go wana basic food items kana kakanda kani bising. Yeah. Gaiti ko tala kona non price control items. Kona non price control items ko kaya kana singi bantang na bising. Pero kana hand sanitizer na mask iyo kona bi matagali non price control item ko ngo erto sarga bir na tentu na irna dawul taki nantondo no mer batumbura keni saw. Pinabali sa. Sing batumbura mer mbita ngan na saw korekila ni rawan ni rebulta kina. Pinabali sa ropate valimei man consumer council na ngono di Vakekeli do man danon da tingu lekleka. Ya sabi kita bagi sekali tiga ni en ngono borotakin ni Vakekeli en ngono go en salika kamroy radio future basa talanga kina bikim sar ting main BCTV nonda bulang iti koropate valimei main consumer councils en boli bola ngarabi kanda nanda boli en matambos ni boli. Ya toma naman dano naman ni bangmadal ropate bukan bikan ni bangmadal tokin luya. Ya benar ko bangmadal tokin luya but na price control item kena dindu price control item
kina non-price control item. Yeah. Kalau tigilu price control item ila wana matintu na keni sau. Non-price control item induna ya singi price control taki ila wasar ngana tu kini store na ya na sau imbi laba kakina. Iyo na membela na hand sanitizer, patikina face mask go is singi price control taki. Ila wasar ngana tu kini store na sau imbi tikina. Vala tak sortunga ya. Yeah. Iyo nangono nga orto singi vala orto singi dondonu kaya kaya dakame kaya kaya ngan revi saranga na tiknia nangona ya na hand sanitizer kina face mask. Yeah. Gerto gi watung buru takana kini sau. May mga saranga na kena nandun mga tiyong na COVID-19 eh? Ya, nadana na price gouging kina tanpa Kaya babale ropat ni biya katiko na ngaw na enda andun magkena ngo ngero tutuseda kena isaw ni rona yaya ni katiko ya na hand sanitizer buat kena sabsabilinga na sabi biya dala to kaya. Ya sa dala sa tunga bakalawa. Sandin. Koya kitunu bandatik birinto uli kera kebakar turit tu sana kama kodi ngarangir tak begitu. Iya. Ngir tak begitu ripotang mo na bebisto megiturin ni lakan megiturin ni sukoban. Dundu tal tunga ndu atan na price na product holding keba pertani ya. Product holding go keba lako mo indua na klasarangan nangunan tayo bebena katikitikin na yaya go. Lako mo indon tamatang ke bulitu ba umuma. Bulitu ko 510 se 710. Kaya talak ko ang gilay bulit takatali. Kaya kaya bulit ko $5 libul takatali ko na vitu se $10. Pati kalam na ko enta ngandra pa kefeo kenta menta bulit na ya. Kaya ya dal tama pakalawa. Udah ka boleh besar. Kaya ketu sentuh bandar tinggal nanti bulit mata masuk bulit menta dungkang garun. Lib sar du takaya sar dure tangan nabi kabaya sar bulit sar tunga. Kaya ketu ngandra betik mikitundu yornelin bonu yorndu barong tinga virtuna taman nimbula. Matin tu na kena sotal nabi wala talika ni tatarubi mana mata kono COVID-19. Udah ka boleh. Na boleh besar ropate boleh main na boleh selisi main mat mosin daw boleh. Daro lanteman tapi rando baka market ni bulo bina kabi kimni na sar ti umaya na ngoni Vakekeli kimni na boro ti umaya na radio Fiji 1. Na bika iso boleh takin na bi market na tabioka na bele de kila bo bina. So na una enda saba kila ni baka to so da kire sau. Rono ni baka madalakin na doni ti go ya lewati go iras dabo na bika ni ngandra muni na baka madalakin na ngono go. Ya bina ka ndoni tu mandinti kaya zakana wala tingango na madasauti ketu redekina na kena tumbu sarava basivia na isau ni kakana na kakan rawi. Iya. Angko singarangani osuba angko ya satanga lo toka lambasa. Iya. Mena kako ketu obe basa bola ni doni tu subi turus ketu takava ketu redekina ni ilibu nakakana kona korando bulta ketu na kira bertaki da kawe chini $2 sarlimbi sartu na $2 $1. Kira bertaki ntongo na jackfruit. Kada kalam na jackfruit dur kanir na awe kanda na India rusul kali mana pasien na kena tumbu. Oi. Maina long bean kona do bulitu kan chapsui sali basabul ka basar na pasien na kena tumbu. Si biasa ngai. Na tavioka 5 na pasien na kena tumbu. Gaya sar nandalo oko sali runan rau 5 pasien. Sa si. Ken balia ya esa va rua takitale na isau nindalo ke baka nandalo $10 oko sali tosul kali $9 ken isau. Ni runan rau 5%. Baka kinambaingani donan rau 50%. Iya. Kena English cabbage don 2%. Na kena tumbu. Nakakiturit ka naman na matapos tulo boli ni sa ni tumbu na kinisau ngai lelay nakai sulimay. Iya. Kena barataki kiturida ni do na village na baingani ko 150% don rau 50% na kena tumbu mo ya tolunga na baingani $2. Kena malambalia santungan nandol na baingani. Iya. Ina kena iliu na kena isau reni $2. Ya vele utok vele orse le vitu.
Koya kona poingan ke turiti ko e va tolu ta kena kena tumbu. Iya. Ko ndabul ta tukin duran tola sali tolan tola. Ye tolu tsinga namba inga ni bun bingan tikina. Ya bada baki baka indo e borong sa tingma yang ngolen dona magke tingi staba na matagali bakaro boya. Eta ban nomu dobo madalaki na matabosin do buli buli. Ketu ku belatan ni ketu kila ni na vika kanan ron rubango ko sang ni price control taki. Sandi. Ko sing price control taki. Asar lewasar ngoir do Dan lewasar ngoir to kini irna to kini irna do buli taki na kini sau. Oi. Yo ketu kere tik na matambas do buli kitu ngan reba tik kitu kere virna to tite irna tanga na middleman Iya. Kirna do buli taki. Merkunin do Mereka nak kunin kunin na be ngoni salbango kabango bakana COVID-19 go merba tumbura kina isau ni sonia ya sera bangari labukina iya gon do club nanga ni do tumbunga na soni kakana market ke bakain dona dangi lampa iya sindo walu ya se out of season siko na tomata se kuikamba iya out of season ya ke bakaire singi do don me tumbu na ngona kina ngona ya ngona COVID-19 go kituritu na kena sardu vanta kasarangair na COVID-19 go me tumbu ba sibikin na sunia ya kaya kitu kerti wirna ndawli boli men santa tema na kenda ibale iya tum na sonon ta kai dokuni bale ta tem na donambele ke libro do complaint ta ko ke suva iya libro boli na market sa sivia itu nga nanggele menda bangataka itu nga sona kami dalam kami sona tambani belengan da tetu iya kaya nagi marui labukina kakana bulung-bulung talanga bina boleh besar ropate balmei na ibang madalabo mamasu bikimni ng dawo bang market ni alo binakan ni numi reti ko na lewi biti ona ren boleh don magsati ko ng onongo do manda no da dingo leka enang udi Vakekeli. Ya na uno sagad ni Vakekeli yan Radio Fiji 1 wikibri ni sarsar sa talito nga mayan FBC TV ngo sa kanong ni Dodo Bengarabi Samuel Sabuli. Nanda po lagi sagad tiko ropa tiya pala may na silisi man Consumer Council sen matambose indaw buli-buli. We ropa tiya ni borong tiyo may lebir na kander borong tiyo may nangunungo saseng na dagadaka. Sa krimer sa tuge bale so sa bagalilita kinanon rayawan ni dagadaka so sartu ni mersar libi mersati ngai bal sing somi se libi without pay ni ramadanga ni bomadala bi rambalete so tu na nonra musu erboga dortu na bange beka se na visto lebo katimbaka na hypete se ratoria ya beka ya ni lomni bale katuke na nonra somi tu ke dona bi buke se dona iba sala man mata bosin do bol ni bomadala kina era ngoni ni Vakekeli na ngono kenda na ndawuli tiku sara ndondonu mai na kontikin lango na Consumer Credit Act 1999 kenda kilab na kuni ba mata ko ni sara badingu mai so sara muson rea uwa so musa ken risau so bakati live without pay ko ya mimaletik na ken na lockdown la ketu ku Lebron do tora bakasal begitu, betaya niti kondo nito tampana, nama tampo se kodan cikon na debt management service. Oi. Na debt management services ngo ebe batampo kondo be rakorando ngandreva merando ngandreva bibuke, melatikin Tanang orang render bang oi. Iya. Ko ni batal tikun dari tikni lawa men Consumer Credit Act 1999 dan cuk na hardship clause. Oi. Na hardship clause ngo kongo sulia wa nanda bulu-bulu nandondonu ke bakai badungu mina nakavaka se tobi mate se dona lenga dobi ko babunti ko na sindri somara na susomi. Iya. Tukunetiko dor merlako merle krea bir ton tu service provider se bir baka lonti ko nampangi se ndoti ko mus batoria vandinau ikot se we not patel se we subrel kin doti ko musika ke ko kilani ko seri sumara belt ni sa
ba de gumina taka muni vitar bat kirtu Mer lagu saranga eh? merlak saranga Iya. ele berdulak tu begitu sarang kamai yang tak ketu pada banggo ndu Iya. musa mendana kisi ketu digom tu nama madongo Iya. ketu kati tu kat sa sunggo bidana madawa Iya. sari kati kira ketu kisi ndu sumro ini tu bakal vira ina sin rintu me laku tunga moko ya me santuan Allah me laku bertuna pangge si bertuna high purchase company Iya. bertuna business si mertu takapa me automatic ngai mertu takapa ya iser yang andre bisa nga bikin nanda wuli ke baka tiku numu loan se tiku numu pangge se tiku numu car loan se tiku numu numu sum tiku numu vale sum tiku ya mo laku serangani virtu na pangge se virtu na business si bongo mulai kere virtu na vibu ke ya ke baka iser nga nambange ortu nandu irna high purchase company erna laku tinggal erna me tu keret me tu kunci biga malta susumi waka bosar ke baka na dawuli me laku saranga mili kerya mili tukuna ni ke baka ni bukai koya me na hardship se circumstances se hardship clause ngo me na consumer credit act Tidak boleh. Koya ketukar virna do bikitan dawuli me tikuna ndonu Iya. totally time den dengarava. Na time den dengarava ngo mental laku saranga. Iya. So ileu na sona kis kutu tingo masa ni nambak sawo sebagainya. Ileu sa warang sartu nga me lak mena belief me kutana ya. Ya sanggil libo kay labital no eh? Iyo ya sambiar. Ni ko sa ko nga na COVID-19 sa affect kimni nalinwanwa ni laku saranga ni ni pangi sila kan ni nabi kampanye bango kaya ketu kurutu kan ni na matintu sakar bakati ko na atau ni general la men pala trabi buk sa sona bange sa sar laku tu mai sona bi kampanye mera bukai kian na dawulu bul sen ni bonua men pala tignongo na hachi plus Tidak boleh. Plus go vir sara ko irangan reventina ka dito baka salta tendo na matembos ke baka iko taka tiku rani so num ya continue to num ni susun Yo rupati anda bo benar re na matintu talang abe baka nakero ni bumadalakina sa sulit ko main na ngauna rani tulu kina ora na bula me dengo tiko na susu be si baby koya ni libro tar tu nangona tava nampala ni kena rakatu mai na kena minta kuni sumutiko koya sange ni vital no saranga vataki ortu nampange ortu na business vataki kots ubar patel vida na vula na kena nanumu kuni susumi ena tigo na baka na kena pertania na repayment holiday ya ikuna singi susum tu be tolna bula sevana bula mata wadam rubindi dinati chiko na interest holiday ya makuni somo tu na tumbu mai na tola bula ke se ona bula ngai chiko saranga ke baka iko kera saranga ke baka turin restructure taka poli restructure ni iko da ke berta ke baka iko le hype iko la torre avantinao iko na senta kan dona boli bindi dinati na boli bindi dinati ngo era tu kuna iko mona soma na yayango mana tulna yambaki ya sa dum bindi dinati sara patiki ortona tukunya ya tulna yambaki na restructure ya ke baka iko benkata mi tosutale na tulna yambaki ya mena de va si libunan baki ya ko pertanya interest holiday repayment holiday se account restructure kitona kitundu kategori ile undu numutu kente kitundu itu tampanan ko na debt management advisory service rumta numutu kente kitona mai somrendi na wesianga kitona bukai ke muninga na kera bibo sakitaki kepkai irna ngono irna ile bunu kepkai sinraw ni relako lebih besar tak betiki nonra nabuno era musu-musu tigin musu merlak mo begitu ndolo tu nitu number telepon nanti 55 muni vital ngo begitu rawan ni vital notaka na musu-musu pataki muni ampangi sena be bestoa kunitoria wadino kina Bina boleh na bong matala ropati boleh di boleh selesi main mat mosen di double boleh na consumer council. Bada ba oir na rende
tiko ndo na bibuke mina matintu kina no mundo tambana rono ni bang madala kina na ngonongo lebora rende tiko sa senga tiko ni daka ni bang madala manda balete borong tiko mai na ngoni Vakekeli na ngonongo vinaka ko do sarana ulu tanggori na rende lebora ngiri mai lebora mai ra polo yo ropate di musuti au ukere mendorongi talebo ya ni nauti na dona dengu legle kongo ena ngono ni Vakekeli and Radio Fiji One. Sabi kita bagi sekali tu kan ngau baru takin ni Vakekeli and salika kamurakin Radio Fiji One. Bikim ni sar-sar tiku main FBC TV. Wasa talanga kina bikim ni borong tiku main Radio Fiji One. Nomor daw di bengarabi Samuel Sabali nonda bulan sakatiko ropate valimei ne bolsilesi main Consumer Council. Membale tangan na rente, ur na rente. Ni bang madalam mandikin ya benar boleh bersama na membelatik na rente ele berandung giri mai randu tarang mai ser bola mai randu tarang mai wakata kendo tu nabi bugni matin tu membelatik na COVID-19 go membelatik bike na rente tiko enda klemina ka ele berandu rasing kelatiko na commercial rent kina di na commercial rent mai buana residential rent na commercial rent ya kaya baka indonang business kena bertaki kaya baka kimni samu ni ndoto ni business kani bulta motoka na ni boleh bola uninga irende chiko panan totale na tamata ya na commercial rent na residential rent ya kaya baka kimni yiko bat ni matubali uni rende chiko wana valea na kina ndui na commercial rent ya bibu kina mating tu COVID-19 go norto no pachete na residential rent sa tak tingo sa nabital no meta sa na policy may niberto na Ministry of Industry and Trade and Tourism kerto na local government kerao ni sa na bibu ke na policy mi bibu ko bikana na rent tiko ndare da ni commercial rent sa ndona kena bibu ko mating tu na residential rent na kasona orto na korto na nabi pal kora token na matintu ko kartu na railway flats ya Republic Rental Board ya e bukin matintu ira singi somo tu Housing Authority sobira iya kaya nabi buki yo na matintu esengan ni danya tapsar kaya pakai lakukan di wana residential rent birna private property owners. Ya sabu kata usar ngabir na ito kini balik. Iya, kaya ito usar ngabir birna rent. Kitu ngandap tu nama tamu sebelum boli kepaka erawa nira sonan kita tu boli. Menda tu vital lo ngabati birna. Vital no ay. Iya. Vital no tanga beto irtanga kelati ko ni naleng kata bikin tiko. Kepaka iku nikila ni tengu muna saka. Sa kako ni kila ni musikum ni sau ni kre ni bitatara nga bitikinu ni to kini wali kere ni sona wali kera ni wolia membola tikunu ni rete bina boleh besar bina boleh bu ropate ndolo manda na telefoni bi kemri na kanta di borong tiku mai na vitu radio nan rau vitu radio 72 na tulu ro 72 nan rau ke na tulu ro 72 e na ngoni di Vakekeli Radio Fiji One ronion ni girti mai kebagai tiko na taro bikim ni na len bonua oni borong tiko mai na kabi en dai ya na butunga ni ngono boru taki ni Vakekeli ya bikim ni na kanta di borong tiko mai na itu ya kebaga rende tiko na dona bali sa on robital no sarnga ke ko ya na tau ke ni bali kiri ko ba masu ko ya meroni na baglutu ko som se baga dengo ya na no rende na ngona rende bagai la bentono maksakti dona kato ni sambula kemni Mbula. Ya. Samu. Yo. Nimbula. Ndona tarongo loto hango. Mai. Urongo da tiona vitalo na recho balti sam e ropate. Indona ko virato mbaleta ndona stoana ke nandola na vimataka. Se bota unha buani tau ke ni stoana ke nandola. Baleta nei tuiungo. Lele do via voli mandrai voli suga na matale lai. Ko ngendo ndola tuna vimama ne vitu vole na walu na vimataka. Ko ngana taro. Naka ropate re ni sumbaga.
Ia vinaka kita na mata bos boli kitu walota ki kitu na do di basal. Orto na Fijian Competition and Consumer Commission orto na daw ni orto na enforcement. Mina wikitu bat ki orto kitu ya nga wana Sonia ya. Price control taki. Ko chigo na masa prices kona opening hours and na kona dolakina ya sabato sa biur na tukini store. Ke baka ni va gor kitu na bikorkoro kitu ngandre ba ke baka rawa ni ra bola virtu na nortu volleyball begnia sana. Jadi ke baka na bikorkoro baya ira taramina leseni ira apply taka menurut volleyball nia sana gila ka virtu na tekani town council. Wala boy na tiyo na taon ni ngir tumoy be kemni. O siya na tuwid ka na kata kaya baka iti ko taon ni dora bi babaltak. Kaya baka iti ko taon ni na bunul bi babaltak. Kaya baka kitu kram tanga merangir mo begitu. Kitu kereta kam tanaka merangir mo ng 25. Dobital na Kaya baka konturan kaya baka rin sila nga may nada ni sto begitu ribital mo batiki. Begitu na tukuni sto pati kitu klatinga nguna ngango kitu ya tinga wana price control wana ya ko price control taki pinaka pinawale buna tartu mai ngona baru taki ni Vakekeli an radio Fijuan ndomo biti ndola biti na telefoni an tolu roro saiba dionan rau biti tolu roro dionan rau ken tolu roro saiba dio saibandua an nonda bola sakti ko na bola selsi mai na mata bosin nda bola sen consumer council and ngaunongo oropate valeme do tale kanto ngoni bula binaka ndo mo ibiti ni sambula binaka ka ravalesi rongoda skuti kona pamadala ena singale binikua ndo nakana nongo lolo mananga na ya mekina na mateka tarati kono nonda pesa ibrura ni lebona stoa ndola na singa ka ya mekina itukutuku era to soeda que salga bagalieliana na ya ni stoa o sibingo na suka que ma bibele boliana arro na kilo ngai singini rawa mai bisa na bono ni girtu mekin stoa ngoi sopen sebe mai bi e valelevo eni ngone que ma bibele na katakina ngai tu ni mai pekimame mai que ma bolia saranga kwa ya va na kilo. Oi, senra ni boleh rona kilo, boleh na bana kilo. Kaya sa ngai tumbu bagali tu na beka e boleh tagitu na romane stoa. Na boleh. Sibi nakakana na toa. Nimbi nga wango sa oti. Sa ngai tumbu tiko na kene sao. Warong tiko na singin kuwa. Ndo na kaya tumbu na nunguloloma. Iya, hindi na sar. Tamasakayani. Iya. Weekend sa na kawitoki. Kemni ni bosati au tago sabi kemni nga ni ale boli suka na singadabo na stoya ya na ngone ado mekina ni karuni singa me ado mekina itu ni mate ko kenti ko na bale dorna kire ropate bale mi manda me na sumo manda na matai ni nomoni kawai ia vinaka tiko no tekni lawa mai na FCCC Act itu na tikni lawa me rawa rawa sa na rawa bira tikni stoa me rasulia me ravolita kavalalai na suka kana bertaki tambu ke baka singita rawa ni rama imbita ndona notisi tikuni rawa ngani rabulian doana kilo na suka dona tamata sendona bubale si rura kilo suka nga rura bubale se tola til samaninga rura bubale ko ya mendo sulit tale sonangala labi sotale na linwanua mera domi buli talanga na via ya metikilati ko ni nasuka ko ya shortage lili mena na komai na ini vitile mempalating na lockdown kota kumai lotok na wale bo ropate ke ko na marama ingiri sa timan robosota do mandana nonda dingula leke na ngono ni Vakekeli and then ngel subatalen na ibang madala may be ropate wale mei
Sabi kita magsakatali ito gani, bikim ni na sarasara ting mayan FBC TV na nguna puro tagi ni Vakekeli, bikim ni na puro ting mayan Radio Fidjuan. Ropati ramandangan yun ni Pamadala, bukti na naman ni Pamadala may baleta na giri sa nakaway may buwan na marama sa kuya. Ibig ko Pamadala tagili, doon na tignilaw, wana Fijian Competition Consumer Act, yan doon tignilaw 2010. Sa artu relax ta, kaya mapertanya relax ta ka, nandun na tignilaw ya, merawa meraw ni bisa na bi store sa supermarket meron bitan notice meron ni le dua nga le dua si ruang na kilo na suka krever take dona Ropati na au biata ko salangan di musuti awe baleta ni kaiting na marame ako bele bule ruang na kilo na suka gay ngole ni gitu ni merbule saranga na bana kilo o na numati ko ni so na ngole tigani ke bagay waso si bagay men dona kilo ebi binak ele buan tanga batiko ini sala itu ni bagay mer sabuli sarbana kilo sin ni rabuli na rona kilo sin dona kilo daba na mundo bo madala net kino ya yuna ka bedninga ni price control taking gona suka dindu tikani saw chiko kona prepacked ko sa pack tenga mai na kena punu apa na FSC chiko ko ramai pack tanga oira oi nga chiko tale so tale ko ka mera mi pack tanga mi bitikin on logo ke karla la rajan rafutan chiko na presti ko chiko rajan rafutan sugar 1 kg me balatanga ni so na bisto meratek ni takachik na shortage of na kanisuka ya nililitu na supplement ni suka koya mbeka nungu raimbe ko yau nungu reo yau sana bombe tinga ko na pana kilo na suko sa prepack ta kusikumai oi sandon koya rawangan ni kor tukuri kita baya iyo ke baka chiku berturan to na kilo suka garto tukuna me orto sing bitamai tumba orto kabe me wolinga ko na pa kilo suka ya tamu balawa ya bina wale usara ndo talen na kanto kwa nimbola bina kena ngoni Vakekeli ndo bola be wakani oya unga wangira ni liu unga wangira ni liu sam apo bote ni sa somi mbaga na numuni baka tataro iyo baleta na sto kwa wat tuna ni liu ndo mama ni vitu wala na malunga ndola tu ngoi lotoka na new star supermarket Ramasere Street Ramana ni store na New Star Supermarket, Ramasere Street, Lotok. New Star Supermarket, Ramasere Street, Lotok. Oh, me Lotok ay. Ya bina boleh bo na kagu. Sargay bo edur na vital no ay meron din sa narurua. Se da bo ertondola batikin nangaw na ay. Nanon to store. Ya, dongo pate na kawai membaleta na online shopping. Ara buli tiko na kena bagata kena buli bisa na internet. Ni bang madala matikin. Ya benar ka. Ngoy do taltungan na sona kisi kitu meeting goma. Membaleta tinga sona ngo membaleta na buli na muli online shopping. Na bese buru-buru ira membaleta lagu COVID-19 lewira sarandu buli takin na nanda muli bakana Facebook ara se sotal na website tale mera double tak miki na so na ya kongo eso era randu bulita ka randu advertise ta kamai satu tampak kamai yang ngona randu bako lawakina ke sindona ya ko mai era ni adu bise urbura ni adu bise urbura era tal ni adu nanda bonua ko ya kitu ngadap tu na matambus boli so mandangar koran do bulbul tak tunggo isu mandanga ibiti ra bulbul tak itu tu me balati korna so me bakana test kit ngongo me bakame mendan do lureki na ke bakay to weekend tu na COVID-19 sesiang kenda kila nga ni dutinga na wala ni na kena test tak weekend habi virtu na tampan nimbula da kila na kan ni senga tu na se biaya ba mesanda weekend nga mesandu testa ka weekend mesalu resara nangona ya kutu wanda tekna biran do buli menandong kakaro na bitik na bawya so na ver la kutunga menandu beranduli bangarilaw so na basa sale bangarilaw dinasar yun ngona ngaro bakot kinilaw sindo na kaya kumay
sera dulu sekian. Sona bi apa ya yang serangan ni rekomenda ka orto na tambah ni bula si orto na World Health Organization. Dono kan tadi kan muni telepon sira kedo ni bulu menakim ni nangoni Vakekeli in radio Fijuan. Ni bulu benaka. Iya. Tuh kan dapat terwi nang bulan. Iya. Balik tunggu irna maram ako na nonra ni SPPD. Iya. Yo sa mi apa tuh kena kaya kan tunggu bijoi rasira susu micunga. Ni kila irna maram bisi ko nonra kan bisnis sila lain ngai. Iya. Yo nonra maram masuk ke sini pada metal lo cuki pada sa turun nonra savings. Tara sing susu musuh serangan nonra saving sa so mikin nonra loan. Ya rak bola Antoni bola. Itu kini me sini rawa. Orang ambil langsung mencungan nonra kai loan. Nonra loan. Itu kena bebu ke nonton pulangi. Yang cikin aku, gua nggak nutok. Naka. Iya binaka. Kita nama tempat dulu boleh. Kita memaina do boleh kena bisnis. Kita reti ko ambil tenggo roto na SPBD ngor roto na bisnis lalai. Kita nganre muni report takir tu. Mindu kebakara bulan dana boleh kunru mertula ko bertuna Fijian Competition and Consumer Commission. Yeah. FWC. Gorto norto taberto mertu revna bin bisnis. Kebakara don bisnis, kin do talan bisnis. Kebakara bisnis ta ka na bitir bukan sesuatu banggor klani tiko sana bi talnoa tiko sana iwal nilanga virtu bisana bi ulawal mertu ribu ki rekina ko rabi bisnis lalai banggor. Apa betul ni sesuatu memberikan nomor di motor ya kimni? Andor na bali bertuale. Kalau waktu. Naka na boleh pun betul tarting mereka kawai ada kono baru tek ni Vakekeli en salika kamera radio Fijuan. Ropate o rere ko salito tibaga di taru. Ni nangay ngol na bisto nang unong baka saya la diti ko na kamo bulia. Torbang 5 na tindi kalalai. Saron na bulia nga baka saya la diti ko na kawali bulia na sto. Ni baka matalata kamanda na tikino ya. Ibina ko ba matakili wa utara tikini ba dada ngo na lawa ertu samai relax taka. Iya. Ertu mi turtu bawa mi hultak tu bawa dona tamban ni laongo wana Fijian Competition Consumer Act 2010. Iya. Merawa ni kona tikina banggur. Iya. Bet nguna da panic bike kina senda wala nangun da tangaya kina. Kena santa lakuin sa turun pa umo. Iya turun nga umo mai. Sensar ni baka samtang hiratale sa taltamata. Karena ngandre marabuli-buli. Nda kana panic buying, kada kailangan panic buying ngayon tamata ba ilaw. Iya. Korti berilaw korti bulia nan raya nangun ngaya. Iyo pada ko irna linipon no ser ndo buli korga bisum to kana singa burumbu ko buruai. Sande. Ngir lakon ir sarsel. Ko yang kina takan tikin laongo merawa bir nando buli. Da boleh nga marauta na kaya rauta? Mer boleh nga baruta, mer nimbitol tiga bisotal kor murmai, mer mi bulia. Pinakasar boleh pun na ibang madala ropate boleh me ne boleh selesi man Consumer Council na matamo sinin do boleh ka kuno boleh tapan na boleh telefoni nan 255 ke bagai tiko na kawai sina pagtataro ninggiri tirto. Sama itu pasal lagi na ngono baru tagi di Vakekeli na ngono ngobi kibri da sarasal ting mana BCTV. Apa lagi na bikin ni na borong ultiman radio Fijuan. Ngosang naman ni doon biang ngarabi semua la sabali ni kelungata ni bading tung manta.